Dobro utro na site. Kadi da ste? Osuduvate na prva ili? Jedno malo slatko devojče po svoj teračenja držalo 2 jabolki. Prišla majka i ja prašala: Dušo, može li da dobijem jas jedno jabolko? Devojčeto go zagrizalo jedno to jabolko, a vedna špotoa i drugoto. Majka celata razočarana zbuneto se zaprašala: Kade li pogreši vo vospitovanje to na moje to angelče? Devojčeto prišlo veselo, go pružilo jedno to jabolko kon majka si i reklo: Poveli mamičke, ova jabolko je poslatko. Često rabotite ne izgledaat baš onakvi kako što gi doživuvame vo prviot moment. Zato da gi ostavime i drugite da ni objasnat do kraja. Može bi prijetno ke se iznenadime. Dokolku veke neste, zasledete go ovoj YouTube kanal so pritiskanje na kopčeto subscribe. To aki vi odzeme nekolku sekundi, a za nas ke znači mnogo soznanijeto deka utrinskite prikazni bi se dobagjat. Vi posakuvam prekrasen den.